Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite imaze amezi 2 arenga ikora amaperereza kuri President Donald Trump ishobora kumurega mu minsi iri imbere muri Sena. Iki kirego bakita impeachment mu Cyongereza. Muti bikorwa gute? Impeachment iteganijwe mu itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ngingo yaryo ya 2 igika cya 4 riravuga ngo President, Vice President, abakozi bakuru b'igihugu b'abasivili bazakurwa mu mirimo yabo biturutse ku kirego no guhamwa n'ibyaha by'ubugambanyi, ruswa cyangwa ibindi byaha biremereye n'imyitwarire igayitse. Inteko y'abadepite niyo yonyine ifite ububasha bwo gutanga ikirego. Biri mu itegeko nshinga ingingo ya 1 igika cya 2 agace ka 5. Iki kirego nicyo bita impeachment mu Cyongereza. Naho Sena niyo yonyine ifite ububasha bwo kwakira iki kirego, kugisuzuma, kuburanisha uregwa, kumuhamya ibyaha cyangwa se kubimuhanaguraho. Iyo ibimuhamije ku bwiganze bw'abasenateri 2-3 ahita ava ku butegetsi. Biri mu itegeko nshinga ingingo ya 1 igika cya 3 agace ka 7 na ka 8. Mu birebana na impeachment, icya mbere kibanziriza byose ni amaperereza cyangwa se anketi akorwa n'umutwe w'abadepite. Ku ntera ya mbere ibyo twakwita nk'ubugenzacyaha, akenshi na kenshi amaperereza akorwa na komite zitandukanye, noneho zikageza imyanzuro kuri komite igenzura inzego z'ubutabera z'igihugu. Iyo irangije imirimo yayo yandika imyanzuro nayo ingingo ku yindi ikayishyikiriza inteko rusange y'umutwe w'abadepite. Ku ntera ya 2 inteko y'abadepite yose